Anjing, apa euy? Mana, Mang? Mana? Biasa ngambil lah duitin mah. Aduh, seru aja nanti duitnya. Di Perpo di MBK gitu. Anjing deh ku aing dicokot kayak manusia dia. Nah, udah ngejadau di dia di goblok teh. Ah, aing HP tuh. Aduh, eta HP si Haji itu goblok tadi ngejadau di dia. Duh, lumayan nih mau dijual ke mer MBK. Aduh, HP aing anjing.